L-ekonomija ta' Malta hija fantastika. Iddikjara dan il-kap eżekuttiv tal-kumpanija internazzjonali O-Gaming Thomas Golding fil-ftuħ tal-uffiċċji tagħhom f'Malta. O-Gaming twaqfet f'Londra fl-2018, iżda xarejn ilu l-kumpanija għażlet li tinvesti f'pajjiżna u tiftaħ f'Malta minħabba l-ekonomija b'saħħitha u l-opportunitajiet li joffri pajjiżna. The economy of Malta has been fantastic to us so far. Obviously, I think there's the gaming industry has probably influenced rises and increase in rental prices as well, but generally I think the standard of living is certainly affordable in terms of eating out at restaurants and whatnot. And from a business perspective, it's a great jurisdiction to do business. It's very fair, comprehensive and friendly. Il-kumpanija tħaddem 25 impjegat, 2 minnhom Maltin, bil-ħsieb huwa li l-kumpanija tkompli tikber u żżid aktar impjegati Maltin li huma mħarġa f'dan is-settur. Malta, we plan to grow our existing brands, launch additional brands, and Malta will very much remain a cornerstone of our business. It's our headquarters. We will continue to be recruiting here. We have a number of roles live that we're recruiting for at the moment, and we plan to base the vast majority of our staff here in Malta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo faħħar il-ħaddiema ta' din il-kumpanija u qal li Malta hija miftuħa n-negozju. U għannota li l-industrija tal-lob tikkontribwixxi għal aktar minn 13% fl-ekonomija Maltija. Ir-regolatur huwa wieħed tajjeb ħafna li qed jagħmel xogħol importanti biex bekk illum il-ġurnata għandna il fuq minn 13% tal-prodott gross domestiku tagħna ġej mis-settur tal-gaming jimpjega il fuq minn 7,000 ruħ u qegħdin naraw kif għandna anke n-numru ta' kumpaniji liċenzjati f'pajjiżna dejjem jiżdied. Dan kollu jawgura tajjeb mhux biss għallum imma anke għaż-żmien illi ġej u biex bekk inkomplu nsaħħu anke l-qasam tal-ekonomija diġitali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.